Kikertong jong ka sutnga saipung constituency. Ikong Santa Mary Shela ilong kmi ilami syakmat bantenrong lem ya ka kasyun jong upat ba. Bat ilarai ban yakun ya kan ka election na sutnga saipung constituency na ka tiket jong ka NPP hapo ka jingalam jong ukonrat ki sangma. Walong Chief Minister jong ka Meghalaya. Ikong Santa in yakun persya bat UMLA bementa macit lang pale bat ia uba Vincent H Pala ubalong MP jong ka Shillong Lok Sabha. Macit lang pale ubalong UMLA jong ka sutnga saipung constituency lalai sin. Mula job ng kong election na party kongres bat kumjo kubaar bat kabalay. How ar jarkar pra hadin kajing thaw ka sarkar MDA ka kongres kalasyong hakalyang persya. Bat hadin katu kat nisnam lam bat khat waingut ki perlok MLA kilalet join no bat ka party TMC hapo kajing alam jong Dr. Mukul Sangma. Bat hadin katu kat ni benai macit lang pale wala ino ya ka TMC pat menta wala rung siya ka UDP man pen kre ya ka election naka tiket jong ka UDP how arjar arpulai. Vincent H Pala ubalong MP jong ka Shillong Lok Sabha balai sinenter bat ubalong ru presiden jong ka kongres hangni hajala Meghalaya. Hadin baka kongres kala du no yaki MLA nakadaw baki lakanthi no syakaway ka party. Kongres kala kundu jinge ban penying kertong haman lagi konsensi. Andre da ka jing tray shitom bat ka jing tray chirhem jong Vincent H Pala ka kongres kala penying hadu sanpo prangut ki kandidat hakani election arja arpulai. Pat Vincent yalade unyakun na sutnga saipung constituency.